le réideach dúcha ha grín is goram. Se Corfu a gelling is mó gan a hillingen Ionian. 10 míle far sin mór na Gréke, eis gannach 10 míle far quatach Albania. Ha go leor do chladach in bice pria an na Corfu, a talas tar for Cairt-Turais, eis talach go tris a go húsachat sa gréin. Ach ma higar go pria balla in Ilein, Corfu town, hier 2 Villenaartje, le Jo Hoomse i de Cairt-Turais. Seo an na Campiello a Jean Fuch gan balla, Jau feidach yn kilometer nes palaf o uan so aram. Hasig na iwnedd na ddys mwynchir gyr fasgur trian to hwag yn Ilein y ffwyddoch an y Corfu town. Seo hir fwy na netalchach, le togelach yn dachchach an y drech Venetian. Straat yn cwg is Cairnach yn bica, sa chwla coftas gyl gylior gan dwog sy'n y coni sa chwtio gan bala. Cwtioch an y gwn i gwtio na chael chopria berstioch di Cairni yn ilige. Mae heiger yr chawf o waith na straat yn cwg cwyd a'i sŵrs dy sy'n i ddianw, fwyder siawping is hon yn dŵd ag eglwys nhw spyridan, a'i's rhaid i ddianw yr eir sy'n. Chai yn eglwys y togal am y god diog ceith figyd sy di. Mae'r adja glei gan chorfec a'i's cwynach a nid nhw spyridan. A'n eglwys hyn i ddysgedach y gymor le jalan is ianhain. A cort mewn spyridan am y gysdi, cysdi hyd y genwair egin, a'i sa sy'n ag oi na hegwys. Ha slap ar rŵr ag adosgan mwyd o chwla bliona. Sgilior y critsin gyffeim ar sio ianw, hwb sgyfel gach per ar y tosga y cran, leis na ha genw dy chwrstach o mynfala i ffedd y hyngia. Mae'r hwych yn dyselu dy fala a yn siawn dŵn had y sifad. Ha togelach yn gerst iddi fi sio von giaw lyn. Ach siad na hedachtig, na Venetians, sa giaw lyn giag, o hwc na hir y sio diw. Sa drech honrichtje o chwyd y gas yn yr toglach gymaffolasiach di eich. Chai eglwys nhw'n heorish y togal mae'r eglwys iddym, roedd y fadjelain ffasmach na'n breithnach. Eich alun mae'r sio, mae ha biach breithio'r chyn y fwrdd. Gyda channer y dŵn ŵr dys y dŵn sio, chai yn syniach hwfs gydach a hwcal cwt yn diog as dewi i jawniau. Ha op y Cairt-Turais y cwr gymor di tiach gysdiach am aatio, a ys ni'n shrien yn dod yn Ilein go, cyrson y bachort y gwn y tîn cy Corfu sŵrwain. We invite our British friends to experience hospitality, friendly people, beautiful beaches, seasides, and our culture. Great weather, the sun is shining, good food, good standards of accommodation, every time good safe. See you on Corfu. Yn orsyn gael straat sias y spianada, cwr siachat a cost y cymor di mwtid yn Ilein sio. Sio y dach is han sŵl o hostis dŵn ila, ais mes i sy'n sios rwt a panergwt dŵn ila y fydd o'r sŵl ostsa. Sielys don a chanel dys na togolig yn sio, togolig yn o hwc na Frangi. Slys na cromanan sa chwachadach, a costas ach cydys y draad rwt di rybeli an y Paris. Haid ei ra gydwyd y dach y denem blys don, sailus gyffeim tjek ymwyd y fydd lyste dy gwyslen,
mas ra cét suúi seo. A dú chana áte cynnechaí do gine sa bí a hócras na holigus. Cúideach go seo a réileach uaine, pás go cricket, brúteile le gach na béchtanach mar híle. In de programmen seo, táis go bhfuil fiach an liún as go cháit go réit sin. Ach an liún seo cael an idir gealachte, se liún sin na chanar leis. Jammer. Goed. Go dera fuut er haast ginger beer ein je nilang. Set na breechtanach je hoe kan nilang a dosacha, sa moet je dan aartje gemaakt miagere. Fuut dera nach al kein taski archeologisch a kostelijke hulletinge, a gaat her aan a Corfu town haar leeg zonrichtje. Han Gorgon Medusa on Jampelike Artemis, Jampelike hij tokal schiakiet blianer a breech frieste, is kunjach an echtreal voor gwien sa hasse greeg. Hij merke bug na soelenik Medusa gat lental, is kijk na gallery. Cúideach go seo as a tábhacht go leor go chaint ha leon van dome ag many cratis. Haar a dúl go raibh na thuige iad uachar na tuama, as haar go bhis mar isimpla gan chuide séir do Jalan Corinthian van deach go lín ra bhéh chríosta. Chuaigh is lorach is Teampel Artemis is lé inis canóní, par a bheith tóchta a Teampel Doric. Fascéisisin han dau idachgal mon repó. A hoog a daarst commissioner vreechtenach en Brigide Frederick Adam an an och diak is hun diak harichet. As jou in a vreechtenach Corfu akal, ga je dau a horst an joloch rigal grekach. Hij saun rukig een Brionse Philip an an hun diak is hun harichet. Ha dau i de rede chuir dau san de taski foskeltje de lochteur. Hij koetjach maar in het kolen, waar de vuut uitween je lang fijne maag van goedjechtri. Hij kan jou toch groeien, maar hoort je daar, vuut er krisje voor zeggen de kozjach naar wijp, zo kan het niet sjouwen, haast sjouw schiers gandalen. Smaúneam behoren was go Mouse Island, diedach wat kwatach kanoni. Seo ungan a háteach an a stríti hier an a Jalan de Corfu. Se bhúchast mún víhel eis mún heirish an docolach is polisiike ma chóirtas bíanada. Cha é tógal mar thuig gan a hást commissioner an bréchtanach a seo, nu a Corfu pat léchid bliana pas mach na ruíoch gach in hín. A bruine bhúchast a ha crunneachil idachgal do Jalan Asinach. Se fer réite rúcú gan a Corfu héin, Gregorius Manos, a húg go chuide smó gan a híre seo gan bhuioltas gréigach.
Ha quatach glí fada quatach op dia syr to the near in Yelain. Sa shinka akas trangli chovikin, maum and desa. Maar ik zo ze graag kon chwatach higer groep lakas. Smahels dioch o gawaun, is on a shally in a year. Ik gun oed si tui pribetjoch was het juist de levant. Het Jew hij tui juist de idachgas has in Yelain. Sa shally in alle in de fecht in je machas en shambi. Haas de tien, bier in het al in Yelain. Chwatach in idachgal. Downse kjall is diversion. Ha kom een philharmonic aan de groen gan pachtjen pikke. Aan de baller Carakiana had glei giles ga dochas. Ais fius aan de maatje pik show ha modern chinka goit ka jishalach heen. It on a hat giano to goed. We start on 1958. We don't have any before, but in village we have any other musicians groups like mandolino, like violins, like groups from the sounds, but no philharmonics. But in 1958 we start with philharmonics, and now we build up. The beginning is philharmonics from the small group, but now the members for band is about 80 people. This evening, do not is all here because it's working day. Eis an oors in de Downsen, de Downsigen in het af. Ha wuchast in a Killian Palace at Haring Cairt-Turais, wuchast van nun julien Giak. Han wuchast mar chuinjachan is me kaskik as na skialach an móra gréka. Sinne sjás a krúh va Elisat baun umfud in a hosta de giri e maatje, se echte mar wuchast sauri fat siapliana gus de jeki an an och Giak keetfiget sa hoch Giak. Le soul me chors na wuchastje eis chimich alagari hier hat jails vai da Killis eis in a kaske hele. Eis kutjoch hat jails vai de vi kosk skabug nien pia am a horsjama.
Léas capalla Phoenixis, Vasha Gilmore Navala Begiaska, to Jew had a general earth, a direction you hosty march with Illa. She Joe Adge on the Benitzi's Kujach, the Gunya has on Koshaks, the Creek, Mahorst. Had Joe heard the Gatchach and Pudik in Yilang, Isaac Jeffers Koskish. Had grown hairs a hunt for him begin as the yours to Marbea. Eis na ddike gobir had the rhain ac y dwhen yw chwtiochol nio swyau eis tawd enw yn chwtio siar y hyd y chwar fi, sef y fydd y chwt mat chynw. Eis rwydila a coch gyda sio chom as a hawn. Gybi je dy os ag a jejo iddyn ni lain sio, hwydyd y cynjoch gybi 4 arch y rhan. A mwtid yn arch enyamalus an öyach. From noch die Cairt-Turais a chain messenger, kumquat, a doshko in Corfu. Can you tell me about the different products you have here made from kumquat? We make 5 flavors from liqueur. The first one is the red color. It has 20% alcohol and more sugar, so you can use like a syrup in ice cream, in fruit salad, in cake. The second is the orange color. Is all the fruit kumquat. It has 22% alcohol and less sugar. After is the yellow color. It has 22% alcohol, like orange color, and snaps, kumquat. Brandy with kumquat orange color liqueur inside. It has 30% alcohol. Best temperature from kumquat because we have very much water here and warmer weather. The kumquat tree needs this warm weather. Hamoran ha mwy dwi gagosnad am ymwbwyll yn cwmpod. Tarawich imeni heddi gienw a cwmpod am y gyliorg yn y bwydyn. Unje is een undro akille. Ja, maar. Milis, maar milis, karwaat is goed op dag. Misschien kun je me graag het hier goed is gedaan. Hoe gwatigen ha gwatach ek paleocastritza is ter chomasa haun. Le manistjes moni Theotoko is knochgos i hiwn. Ai shia herichet kilometer van fnia valar. Ha gwatach sio a taring moren jibwchid y marchet y farach e moren tywch turish. Ha balus gach jim o hors grwn te wagen yn bikker. Kutnach eirofge ach het baar. She ilan gemaakt gorm aan de Corfu, maar zijn femi duske die aan warm kwaam. Agus gutjera kanjar het fisker vlug, er is fiachen je die bahaagke zijn de verna kisira. This very Corfu one because let's make it in the other place of the Greece, but here in Corfu we put pillow pastry. It's only on the bottom, and then we fill up with the vegetables or with meat or
octopus. This one is only with vegetables, crozet, potatoes, milk, and the filo pastries make it only from flour and the water. That is estifado, that veal. We can make that with veal or with rabbit, with any meat. That is stew with onions. And herbs as well, I see. Yes, and some herbs and some wine. And here the pasta dish. That is the pasta dish, is that veal meat with tomato sauce, and that's the special pasta with a hole in the middle. We make first fried and then put some wine and a garlic sauce. So is this typical of... That's very typical Corfu dish. Rin yr y groch oedd fein i'r asgo Corfu town, mys dy gorach na chi. Eis y sy'n ba y lifton y chanol i pasga ma prang. Ha opelwch Cairt vier goedremacht de economy in Nederland. A kenner in a company, Ionian Hotels and Resorts, Manos Deniatis, a berg gerei dooie share oors de Signiana, check de ten oors de bikke a koprige kava, klis a moon over. Ionian Hotels and Resorts is a hotel consortium. It's the very first one in Greece. So what we do, we unite small and family hotels all around the Ionian. So basically we have properties from Corfu to Zante, Kefalonia, Ithaca. Basically working together with small hotels, being able to promote them in a more united way in the tourist market. Woedig sinne se de jaarste Corfu Palace, as a Fliavalle Corfu Town. Sé de jaarste snaffel de Nilijn, de Shalin Idachgal Tarsing Bad Garitsa. Fuidir aja fuidi jo kudir daise de jaarste seo, eis as an jaun ille haar in 19 program seo, li fisa chuisko Ionian Resort.